Evo. E pa, momci. Ajmo. Ne, idite vi, pa mislim, glupo idem ja prvi. A ja ću sporo da vozim. Nema veze. Malo ima. Jeli? Jesu vi plašteni izbrici ili? Nego Mari stopio se pojavio zbog njega. Što? Pa nešto kola su masne. A nisam stigao, danas nije radio nijedan servis. Znači nema da zaustavi od toga. Aha. Sad je sve nizbrici.